pozdravljeni. Čas je za nogomet. Sliko smo v Novi Gorici, kjer se bo kmalu začela otvoritvena tekma 13. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. V športnem parku se bosta pomerili ekipi Primorja in Nafte. Poglejmo, kaj se bo vse dogajalo v tem 13. krogu. To je torej prva tekma. Tole je zdaj zanimiva podaja. Do žoge so prišli Lendavčani. Božičkovič na desno, Kalno Kikiš. Prej bi se moral soočiti z vratarjem Tratnikom. Tu je Lesjak, vratnica. Krasna priložnost za Lendavčane. Zaenkrat je še zadržan napadalec iz Bosne in Hercegovine, Bešir. Tole je zdaj dobra podaja, Babin do strela. Da zgrešil je Domagoj Babin. Marinič v kazanski prostor, Bešir znova odbija, pa Tojčič. Še enkrat v bloku Primorje, Marinič, še ena podaja. To je zdaj nevarno, kakšna obramba Tratnika. 47. teče, dobil je znak Kalno Kikiš. To je dobra podaja, priložnost za Nafto in ni se zatresla mreža, no zdaj pa vendarle. Gol za Nafto, 47. minuta, Lendavčani po 416 minutah prihajajo do gola v prvi ligi. Kapitulirala je obramba Primorja, Tratnik ni imel odgovora in Nafta je torej povedla v Novi Gorici. Dumančič pa do svojega prvenca v prvi ligi. 25-letnik je bil v preteklosti 4-krat tudi na klopi v serije A kot član Leča. Je zdaj torej zatresel tekmečevo mrežo, postal je 5. različni strelec Nafte v tej sezoni. Velika gneča pred vrati in mimo številnih teles je Dumančič poslal žogo. Trenutke se resnično zdi, da malce preveč komplicirajo varovanci Anđelkoviča. Tole pa je zdaj priložnost in gol. Izenačen je v Novi Gorici Žan Bešir. Drugi gol Žana Beširja v letošnji sezoni. Nogometaši Primorja so hitro odgovorili, potem ko so se znašli v zaostanku. In vse se torej začenja znova v 57. minuti. Potem, ko je zatresel mrežo Celja, je zdaj zabil še proti Gorici. 24-letni zvezni nogometaš skupno je prišel do 4. gola v prvi slovenski nogometni ligi. Stožinič je poslal uporabno žogo v kazanski prostor. Kalno Kikiš, dobra podaja, priložnost za Nafto. To da brani Gašper Tratnik. Na mesto nogometaši Nafte, tu je Amadej Marinič. Dobra podaja za Harisa Kadriča, ki je zdaj prišel do soočenja s Tratnikom. Strelja Kadrič, to da Tratnik na mestu. Ni še konec akcije, to da vendarle so odbili nogometaši Primorja. Je prišel do strela, zdaj pa nevaren protinapad Nafte. Tu je Dragan Brkić, lepo je poiskal Toma Kljuna, Tom Kljun ima priložnost, gol! Gol za Nafto, to na offside. In stranski sodnik je hitro ohladil razgrete Lendavčane. Tom Kljun je sicer sijajno zaključil, spravil žogo za hrbet Gašperja Tratnika in zdaj bomo seveda počakali na posnetek. Milan Anđelkovič, težka tekma, obe ekipi ste bili danes zelo organizirani. Po pretem zadetku ste hitro odgovorili, prišli na koncu do točke. Vem, da štartate na zmago na vsaki tekmi, ampak vseeno, kako ste danes zadovoljni z remijem? Ja, štartamo na zmago, danes se nam ni šlo. Mislim, da je bil tudi rezultat temu, kar smo videli na igrišču. Mislim, da je bila pošteno, da smo si podelili točke. Povsem ob koncu so nogometaši Nafte zadeli iz prepovedanega položaja. Bilo je tesno, vam je tam kaj zastal dih? Seveda je, vsakič, kaj je gol, nikoli ne veš. Hvala Bogu, da imamo VAR, tukaj ne bo napak, tako da normalno, da je. V naslednjem krogu boste gostovali ob Kamniški Bistrici pri Domžalah, lovili boste zmago na 6. različnem stadionu v letošnji sezoni. To ni uspelo še nikomor. Vem, da vam trenerjem takšni podatki niso ravno pomembni, ampak vseeno nekaj zadovoljstva bi verjetno poiskali tudi v tem.
v zmagi seveda, vsakakor, vedno, ko zmagaš, je dobro. Gremo, ja, Domžale, težka tekma, oni se borijo, če lahko rečem temu, zadnji vlak lovijo, tako da zelo težka tekma. Pričakujete zato, da bodo Domžalčani tudi bolj motivirani? Pričakujem nas bolj motivirane in bomo vse naredili, da bomo bolj motivirani kot oni. Mr. Jožef Božik, both teams were very organized today. At the end, a draw based on what we saw in the 90 minutes. It seems like a fair result. Your thoughts? I don't think so. The result is absolutely unfair. As I saw the game, we had 19 shots on goal, or I think maybe something like this. Tratnik had 9 saves, Mauricio had 0. So this game, football is playing for goals, of course, and we cannot score from a lot of chances. But you have to work to be in a good mood to be lucky. That's what I miss. This last situation when Tom Kuhn was on offside. This is also about this. It was 10 centimeter, how you said. So we just keep going. I think the only thing what Primoria dominated us is the ball possession, but nothing else. So based on what you said, I believe you are very satisfied with the performance. Again, you managed to break the scoring draft, so this match was a big confidence boost for you, I think. Yes, it was important. It was also important that we finally reached 1 point away for the first time. This is all about that what we see that the team is improving. But of course, we have now 2 home games. We have to collect points to stay in the race. Žan Bešir, danes ste prišli do prvega remija v tej sezoni. Vaši vtisi, vaše mnenje o tej tekmi? Pa težka tekma. Nasprotnik je bil skozi celotno tekmo nizko postavljen in nam ni dopuščal, da bi razvili nek ta naš slog igre, ki ga pač gojimo, in skozi sredino ni bilo veliko prostora, tako da smo nekako prek bočnih položajev poskušali biti malo bolj nevarni. Mogli smo biti potrpežljivi celo tekmo in na koncu pač je ta en gol bil za zame zasluženo točko. No. Vi ste dosegli izenačujoči zadetek. Je kaj slajši, ker ste ga dosegli proti bivšemu delodajalcu? Sigurno je lep občutek, ampak za me je to vsak gol. Bolj mi je drago to, da sem lahko pač pomagal ekipi do tega remija, ker smo pač izgubljali, tako da to je to. To je vse, kar šteje. No. Luka Dumančič, danes ste osvojili prvo točko na tujem. Vaš trener Jožef Božik je sicer dejal, da bi si zaslužili zmago. Kakšno pa je vaše mnenje? Pa evo, moje mišljenje da je veliki bod. Nakon puno već dosta gostovanja uspjeli smo stvari veliki bod, puno nam znači. Mislim da smo zaslužili ipak 3 boda. Imali smo dosta šansi, možda prvi 10 minuta nismo dobro ušli u utakmicu, ali kasnije smo ušli u ritam i evo, imali smo par izglednih šansi, nismo uspjeli iskoristiti, šteta, ali eto, veliki bod tu i treba nastaviti dalje. Bili ste zelo blizu že drugemu zadetku, sicer pa ste prvi branilec Nafte v tej sezoni, ki je dosegel gol. Kaj vam to pomeni? Kaj vam pomeni prvenec? Pa meni to puno znači osobno, evo, mislim da uz veliki rad, trud, malo me nagradilo. Šteta šta nije taj drugi gol, nije ušlo, ali eto, dobar je taj jedan, zadovoljan sam. Tudi na koncu je Tom Kuhn zatresel mrežo, s fanti ste se že razveselili. Kako težko se je bilo potem sprijazniti s tem, da je bil za nekaj centimetrov prehiter? Sigurno da smo ostali razočarani, taman konac utakmice, trebali smo riješiti utakmicu i evo, taj offside nije nam nikako dobro došao.